Il dì del Dalai Lama a Bulzang ha cominciato con un momento nia programma. Danch cominciò l'aperta ufficiale al Dalai Lama saludando una gruppa di scolei un rei per questo momento per storico. Il presidente della provincia di Bulzang, Luis Durnwalder, ti ha dato il bangonì a Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama, che fova un invia per ti saurandè il pest del Südtirol per la mandranzes. Strange per man, in sani de Siliam, al Dalai Lama, il presidente della provincia, argent il palazzo provinciale Widman. Per niacis mesaura, se aerognat l'ufficio de presidenza sun arguments che reverd al Tibet e la mandranzes a livello mondiale. Al do del programma ceremoniel, il Dalai Lama pon arrovat la corte del palazzo per piedò il pest. Dan a tutta la giunta provinciale al declarada vestr unera per poder piedò il pest la mandranzes la provincia de Bulzang, a giaca il vent d'una popolazione che cura una gran amicizia coi tibetans. La battaglia dei tibetans è per una vera autonomia, da quella che possa vivere si capaciteies e si creatività. Il vestr autramente de mandranzes veng suvent suduci che provocazione, che vem pona sommetuda. A ciò che la mandranzes ne ti risponde nia con violenza, vuole il vestr personaliteis sterches che viv dant la tolleranza, lasce vestr la violenza. Il Dalai Lama è una tale personalità che ha da neura tenis un diplomazia, sensibilità e bon cuore. Il pest della provincia di Bulzang per la mandranzes è de 20.000 euro. Wir sind eine Minderheit und der Dalai Lama hat eigentlich Zeit seines Lebens, sein ganzes Leben lang, sich für Minderheiten eingesetzt. Wir haben eine positive Lösung gefunden, durch Verhandlungen, durch Ausdauer, durch Vertrauen und so weiter. Und ich glaube schon, dass es richtig ist, dass wir einen Menschen, der das ganze Leben sich für Minderheiten eingesetzt hat, ihm auch eine Anerkennung geben, dass man hinstellen als Beispiel für die friedliche Lösung von Minderheitenproblemen. Er will vor allem praktische Beispiele sehen, nicht nur schöne Artikel und Predigten, da sind wir alle einig. Aber die Anwendung, dort haben wir oft einmal Schwierigkeiten und deswegen ist er jetzt zum 4. Mal da, um dieses System zu studieren. La conferenza stampa al Dalai Lama dà ora metu a cur la funzione importante di media de questioni de mandranza. I giornalisti al dovere important de fer valer i dërch la persona. Ei muss informer la gent i porter una cronaca obiettiva, ha dit il cer spirituel di tibetians. Almost like Kasore, another brother. Many similarities. Tlo e abinang fra. Trup che nos popoli ad abrieda in amicizia stranta con il president. Il conosci da trup ani, si carattere sterk, si usch. Son lia questa persona, che schatzea nos mpani per il Tibet. So I very much appreciate. L'aperta ufficiale è finita via una gran compagnia di gente de d'ora dal palazzo provinciale Widman. Dan provia alla gente l'uti della man e fe fotos con il Dalai Lama accompagnato dal presidente Durnwalder per una piccola pausa, dan ginant col programma ufficiale di si quarta visita del Südtirol.